ดูเดชันที่ตัวเตดันเลเชยเอพิโซดทาระกันเอาลมเละเวกัจจูตุนจุมาฮิอานิน consumer protection consumer rights จุงจังเตกันนนสวยโดนะ consumer protection act สังหิสมปกวาดซุงะอะไรจุงจังค่ะรอนทูบิงิน Mizoram consumer activist กันในมิจังไกเอเมนปุลลุงเนมันกันโซนะช่างเตเมรอนชานสักโดนะนี่มาใส่โอพูดเนมจีใบเลยจีใบมาสับเบอร์ตันส่วน consumer protection consumer rights เห็นจังเวลีเอ็งเตียเรงอีเราใบปุยตัวเอ็งเตียหันลุจิลเงอินิติขาดตัวเฟลตะกินมีสวยสักเทงเอ็มโอเคก็หล่อไหมเฮ้ย consumer right ที่ Mizoram เห็น awareness ตั้มโลกครบไหมอ่ะเด็กิน Mizoram guess เป็กชัวเลยเส้นชัวจุงจ้าเห็นมีปืนฮัสนักกันโตนะเซมเอ็มไหมอ่ะกันเฉียนชาติเนี่ยอินโรนคอมินมีปืนฮัสนักที่เนี่ยกันสุดเกียรติงโอตีนมาละตัวเร่งกันอินบดเสียสังจะพูดสมควรเลยปังอาคานินมิโซรัมคอนซูเมอร์ยูเนียนฮีกันเฉียนที่เนี่ยกันดีนะหิงจะพอฮีการ์ดอันนี้เงี้ยที่ชวนเกี่ยมันมีมาตุ่มดานะฮิชานินเล็กข้าเด็กขันจิรจาวะ politic เด็กขันเขลเวเดวะกันช่วงเตนุ่งจุินที่ชวนคนกันมังมาเราชูคอนซูเมอร์เตตัวนั้นฮีกาแฟเอ็มมาให้เห็นมินเนี่ยคลัดมาช่วยไปตุนทิ้งเห็นให้เตียงเห็นคอนซูเมอร์ติดตามก็อีก sacrifice เวทุกมาก็ฉันเห็นเหมือนนะเตประเทศมาลาโซมาฮีเขาอมตุนินก็เสียpolitik พอฮีก็ไอตัวตลอดซิมมาที่เห็นก็เทียงโตกินคอนซูเมอร์ฮัสน์โตตู้เตที่เล็กตู้เล็กฟังตู้เตจันโวหุ่มเขาฮีกันบวยปุยอันนี้เต้นกันสวยเลยดูลุกเจ้าขัดยาคนซูมาไรกันหันบวยปุยตากระจังขานินทุเรียกฮีไม่ก็เราตีตัวทุเรียกเรามาเห็นกับเขานั่นใช่เอ็มไหมคนซูมาควงฮีกันเสียมจบเวจันจินบุกสังกันเสียก็ติดสมินทูลูกเล็กขบูคนซูมาไรเจียนบีกฮีก็หันบวชเสียตัวละให้ฉันให้บุษรีก็เรียกตัวก็ร้องขบมาก็เทียนเตมินจอยอมนะจากอันนี้ประเทศนี้นะเห็นที่มินเป็กนิ่งก็เสียก็ร้องขบมาติดชวนตัวไหนเฮียน consumer center for consumer education ปีที่เทียนชาที่เนี่ยกันนี่นะสุดก็เนี่ยตัวไหนเฮียนกันทว่าregistration field ตักนี้กันเดียตินตัวไหนเฮียน training เต grievances เต awareness ที่เซลปลีปฐุมเรียนตักกัลปุยเตกันละตุ้มชวาตัวนั้นกันบ่อยปุยเรียนตักให้ training ไอ้มาเฮียนawareness กันกัลปุยนัสสาติน grievances กันที่ consumer เตที่เลยตัวเลยฟังตัวเตลุงอ่อยลุงนะอัน complain ค่ะกันเราต้องส่งแหวนงดไหมทุนในตู้ตักพิจารณานี่ละว่ามาเสดอกไก่ในสุ่มดองตู้เตเนี่ยนะกันว่าสอยติชนเบียกเร็มสักสอยสักนาตัวนี้กันทุกข์เองโมกันมีจนปุยกันที่ไม่จุกันทอปุยฮีนั่นที่เฟลปุยฮีอันอมเวนู่นโตเงี้ยอันนี้เต้นประคัดเลยเป็นเทียมละกันสอยดูจู experience ประคัดกันเขาตัวเตดูสักนิจาระไอโซดิสติกคอนซูเมอร์ฟอรัมคานเมมเบอร์กันนี่ตัวก็ไม่เอ็งมุสัตกันนี่ตัวจ้าชุดตาชวนทุบไว้เอ็งมุสัตคอนซูเมอร์คอมเพลตเตกันเราจิงเฟลตัวpresident กันนี่เราจ้างที่เห็นจ้าสเต็กฮลาถ้าจนขานี่ตัวเข่งเห็นนี่ที่เห็นมีอันน่ะขัดเดียมาเสละชาขัดเดียที่เห็นก็ละอาจิลชาวะตัวเข่งเห็นประเทศสาระโปรแกรมแต่พอถ้าตั้งกำลังชูเจล่ะก็ลองมาจู่ๆเกี่ยมาจนชินการสวยดูนี่สุดก็ลองพบไหมเราไปได้ไหมติดชวนินอดานสูงสวยฝีง่ายอังตัวเด็กหันหลุดจิลโดนไตแล้วที่เรา consumer protection act สังหิโซปกว่าหน่วยconsumer อดีมั่วไอ้ข้าง
te kha tu te nge ti kha min shil fia theyang em yeah Consumer Protection Act 2019 hian definition ama section panina definition ama section ni na 7 hian awmani chuda chuan mizo tongin hansela chiang zok in karinga mi tu po man paisa sumsenga thilei tu piang chu consumer anni tinia tin paragraph danga anin chan le ta mi tu po service le sak tu piang te chu consumer anni anti le ta ni hemi service kan ti ta hi kan se chiang vak lo tam tak chon service kan ti hi hei gas te electric chung chang te tui chung chang te restaurant chung chang te tin hei tho theina thok tu te bus te taxi te Mexican sumo kan ti chi te restaurant thing pui in te cho ite he hotel phang tu te tea store cho tu te tam mai hi lumet tir tu te po hi kha ten kha anita khang ho kha service provider antia poi maya chunga phang tu te chu consumer an thoni chu chinin consumer omta ni chu ti chan hedan noi hianin rights ingen ne consumer ti hian right he definition khan section 29 ani section 29 hen ama chung te chu right to safety dia tin panhina chun right to be informed atia tin right to choose ti le ta right to be heard ti te ama right to be informed ti te khatien khan ama right to seek redress antia consumer court consumer forum ni china ka soi ka thona khamo khang khau kha thu nei tu te nia kan hasan na min lo ngai khak saka min sut yan satu tu ten ta redress forum anti china ma se forum kha chu top to commission anti ta ni su khang ho paru kha hemi consumer protection 2019 ayen aron tar la notification section 29 akhan omani khang kha pai mo em ya kan right nei hi kan lo chiang lo tu komo kha khan tan chu tu na kan right soi te po kha chiang zo ka soi thang hun kan nei le nga tro ti chuanin consumer rights hi kan sheto kem consumer te hian tin kan shat kher hi enge achat na tin kan rights hi adan siam tu te na anron duan anga khyang kan enjoy chuak pha em ti khamin soi sakle theng Mizoram hi aboi thap khop maya right kan nei paru kha omta hemi hi consumer protection ekina athil tum voto ania mase mizo mi pu hian atlana tat lo me disu kan thut na em consumer kan ni na chi chiang to chu kan right hi ta ni mizo mi pu hian kan hewak lo I khami kan right nei kha tu na po hian consumer ti hi ho cha pu consumer pating pui le ka thiam pui khan kan right nei kha an lo thamang do ni ma se group han siam hian an veng ve so so ding ka thia dora kan vakala right kan nei ni right to be heard and ti te khamo right to be informed ti te kha dot khai chun kan ma mo nge ni ti kha min jo tunga a khia kha kan right in tan ni min fil fia kha kan an mo kun na ni kha kan right ani su kan chanvo mo hai ta de to la chuan mi zo khan right kan nei hi dikna le chanvo kan nei hi kan la khachiang to lo tat nin alang ani ani le a rights akhan han lu chaudon taila tro right to safety hi lo soi masaber taila min han soi zaw sakte te top me te ang o
right to safety hi sai tu tam khop mai hi sarkar khap ting chi te ama sarkar ina control hai mi oil chung sang te apol lo te tin athiang him tok lo sal te khating te khom ta tin hi Pakistan community kan tia heng ate pau hian thil mihring ta na hawm sisena tan hawm ang chi te pau hawm ta ni chu wangin hi apoi mo khop maya tin hi guest hi right to safety hian hawm tat ni hi guest hi pok thei ni wangin simple taka enkol tu ni van tu ta hatia dua han on top ang chi vanam te pe ku chanin har sanna his accident hitam maya gas pok wanga sanna tok te oma hatin khawma chu wangin hemi hi poi mo mai ni dam doi changlo po thil dang kan de sim sim te po hin atel ani kan nuna ta na hawm mo ang chi kha ani ta de ber maya ana zong hi chu ni chong lem lo ni and right to safety kha Mipuite hianin engtin nge kan man chang kai theng gesa ani ta internet electric bungro ang chia te po engtin nge abo ma changin mi engtin nge mi than soi zau hi chu sak them hi thil kan de re hi instruction hi direction hi om vekani aman dan tu te om ta label kan ti hemi akoma hen om vekani asiam hun chu te expiry date mon chi han asai dang che lo expiry date te pa ma hating kha en chiang vekila e chu tu hetia kan thil ga le don de rang chon kamel in ein ka in stick veni hawam de hen ka langa ba se ka film puru tu mi hen mak min ti mo kan chung te po hen min chun ve de to thil kan de re rang chon in akom ke na MRP expiry date eng ti khuna siat nge tel ti thing khan kha ka en tavika khatia kan en khan instruction fel tak te khalo ta apan dan tur anta na tu te mo in a cool place di te pom ma khating kha tu len em mai chu bagin manufacturing item ang ti chi re a package te pon ni vek chu khating ka kom kan en ala bil enge je kan en vek a film phur ngai tu hei ma chu bagin tin hei guest te po guest ka ta hen om no instruction om vek ma kham te kha kan en do chuan i pok thei ni ti te kan do ngai to lo te khan kha ni chu bagin sum dong te na thil siam tu te na an thil siam khami kha mai kan le pai kan chik tu ni he la ya right to be hat kan ti kha atu te kat me kan jir chiang pa su tu ni bel chiang ma sai la cho safety part was not cha en kan ta na him lo kan lo sha the na khan tro ti chon right to information hi lo soi le don tai la antina MRP te alawin za kan so maximum khan ni meta khang te nga te khan MRP aya tawathil han lo le mei te po khir tu te apo khadiang tom chin khan om karinga sumi huang chung chu soi telin right to information kamin soi zaw sakle la thil le tu chon chan chin a thil le tu le amang tu khan service vale sak tu khan kha a chan chin kha a het kha a rai ani a chanvo dik takani chu ti ro chon MRP kan ting chi te hi chu Mizoram ma hian kan ngai sak tok lo ni ma chu hetia kan thien te chan he mai na zara ti kan ti hian awareness hi akal tu vetan nin ka simo MRP ai sang chu sa hi dam ta ken du to lo wa MRP khan en wang ti kan hatin en khan in MRP tu za chu ani hi an te man wa sorry kha man dik alan lo aman lo ting lo MRP I say some extent akan onge tu ni je sami pa kha MRP lo ta sela li thum velin kan le tu ni tlan ma kha ni
chứ còn hiệp bây một em mày từ bỏ consumer từ bỏ thì lấy từ lại mang từ cho nên thì lấy từ khá hiện khá right anh mà tin cái consumer này na dikna le chanvo thang chan thina tur de chu mi chang tu da pe thina tur lang chu kong in ko hu kha sum dong te dot kai te service provider tin kha an na an ti tun en duty ni ti kha responsibility mo puna ni ti kha on set mai ni cha Tisanin isoizing right pathum na ka right to choose ka du than na kha nya o han hey teng ti lo mak hi ka ti ke su mak hi ka ti thot kan sum don dan le dot kan ha dan te thil kan vali dan thi mo kan du hi kan thang the ni ti hi kan se chat ni mani ya pau khan kan na pa kan thila le ya se le mai ron le ya nga ti nge hi ti nge ron le kan tia ani tu te kan lo be thadu lo vel ani cha pau pui do kai học sẽ được tâm này từ nay khỏi là mặc được mấy này khá tiền khá nên right to choose đủ cần thăng thế này mi tu bữa thì là lấy đó nên man mai đủ thăng thế này hey mẹ số một ticket kan tiền bus depot này à cái thọ thì là ticket depot an akal ma khá mi avalak mai mà khan số mi sit chút thì đủ rồi thăng thế này mà sa te poi cái tiệm bán in hiểu đan mà cần cứ bảo khăn hiểu sức mà sa te đủ rồi cần thăng thế mình tiền sa đi vào những cái cần thăng thế đâu vào thiếu salt thiếu anh thích pan thiếu này vào mà khá này mà sẽ tụi nó cần ôm đàn hay chút lang quay thuyền thì hiện thiếu tế thấm tụi cái chữ implement thế này hết lâu tụi đào khai ta là bao mình là đủ rồi thăng thế chân thăng thiếu sẽ là thì khan ta là thấy em rồi này chu ta tak chuan in hei hi consumer rights khani tan du than na ka mishing ma ni chia le thasha ta pa ngai mang thei chuan thil kan nei don chuan du thlang thei kan ni ti kha chu kan lo in sheta ani nang ma po khan isayang khanin a haulu tu ka khai tia le lam kong ta ka ngai tua chuan a hawani case pakhat in wai zeu khai ron soita he da na hand right to choose an da chana hianin enge du thlang thei lawa in siam na ang chi case te hinang ning khoi toin ne tắm mai tu na complain có đòn tắm giọt hệ right to choose anh don't hiểu ha đột cái này thiếu sót tu tên anh don't hiểu khảo mấy thật mấy mong anh đủ giọt bao khăn thang thì lâu tất mấy chuyện đủ lâu anh chị hay có đủ giọt thì đủ anh khăn đột bao khăn thì anh đem thì lâu này tất mấy à hay hiệp với học mấy à thì chú tu lại hiện anh thanh mẹ cả anh bảo là chứตัวใกล้หัวตาปอดที่ฮัดสั้นหรือวะอันทันดูซะอันทันวางฮัดอันตาน่ะสองนานี่หรอกใช่ไหมจานนานี่ไม่หรอกมั้งที่ทันบางช่องที่ตักเรานี่ที่เราทันบางช่องที่เราเนี่ยอันทั้งโซ่เวกเสียตัวบางตัวไม่นี่มีนทำมาทั้งสังขับหัวตาดูอันทั้งตาอันเล่นเลยตากันถ้าต่อไปฉันเลยโซ่ตัวมั้งข้าที่เราที่หาสาขาอันนี้เราเชื่อมมันนี่ค่ะอันนี้เบอร์ right to heart ที่ข้าหันสวยเลยโดนใจละหันสวยห้องพัดละ right to be heart อันที่ว่า right to hear right to be heart อันที่ข้าซึ่งในสิ่งก็สวยข้าอันเดียวกันไหมกันไรกันในที่กันสุดตัวนี่จู่ๆกันดิ่งนั่นฉันว่าอันนี้จู่ๆมินจะตีตัวอันนี้ตาที่มีทิลอะไรตัวราคาเชียงตะเกียนอาเซียนค่ะไงนี่อะไรอันนี้ตั้งนี่ค่ะมีอาเซียนจีนเราเขาจนอะไรงดค่ะพูดถึงเทตาเทเราปั้นเทเราจะคำตอนนี้ข้าเตียงค่ะอันว่าทั้งนี้โดนโลเริ่มติดตลอดนี่ซึ่งข้าเตียงข้าในตาดอดใกล้เลยซุ่มโดนขันข้าเราเหี่ยวเที่ยงเราซิมเลยมั้งเป็น service provider เต้โซนจังเตปอขันถอดที่นักติเกตกันติเต้ที่จะส่งจังเตปออันจินดอนส่วนอันจินดอนติเกตมันเลยอะเอ้ามาไปสั่งมาเซ็นค่ะอันตาเนี่ยตัวอันจินช่วงค่ะเซฟคัสตัวเดียอันตา
anh nôm thình beri satisfaction kha anh dọn sắc tu ni mo kha anh chắc chứ vậy right to be heard huang chung a khan in bum na thil te kha to thei ani ta ni chu kham te anga te khanin kan thil lei tur in shil chiang lo in bum na lo tok chin bum na tok te khanin khoya nge an ve je sang commissioner khan ani mai ta khang in bum na ang chi vel bor kan soi in bum na ang chi te po tama khanga hasanan to te khachon hey min hasanat to ka thil kha avalita adung kha alo ni lo hlok mai mo kha chu ani khan a ma thing beri atu ma tu le pon sila khami thila le kha va king nga do ra khan avasai na hi chu tin ka tin thil kan le alo ni lo alo dik lo wati te kham ta khata khan an lo rem ti lo ni chon mo an lo rem ti lo hlok ni chon consumer activist te consumer association te nera ten sila mo chai me mai ka ne na te bon ken chu ti mai ka non ken ve ta ti khan how le khur chung in phur tak sin kan ba phone na ti khan no dong song thavet do ka hi do ka song sum dong song hi an sual vek lo chat tak hin tam tu pathen mi ni om tak hin tam tu mo kha ho khan chata ki min lo dong sung ta ti khan a thing amo mo a defect lai siam that ang chi te khol thin ni chun mo khating kha ti thei veka chu wangin heng lu oi lo na mo then na tu sin na kin apok na sei le tu ra ngai la se tu tong khop pai mo ni right to redressal la khanan lut le phot tai la han soi hong le phot la right to redressal kha idu da nang khan zo na om bele kan zo bele nga right to redress dia thoi dam na min until le an manan lung oi lo na kha thoi dam na mun khom ta tu na ka soi kha district consumer commission te state commission te national commission te ông ta ni kha kan lung oi lo na kha kan thlen thi na ta an ta ni chung chu complain kha an file thei ta mo kha ta khan an lung oi lo na khan lo ngai tha ite mai to zo in commission khan hearing ten ni ve ma se chu ma chon ti tu om chu mai pakhat na chuan receipt ani angai tlat mai khas mi mo evidence khan ngai ni chu evidence nei ngai consumer commissioner attend don ni chuan a file don ni chuan ni som panga chung huna pe nga ni kha opposite party kan ti opposite party chu se mai nga a khin tur te kha ni som panga chung huna pe nga ti khan ai negotiate ai sai rem thelo kha chuan ti khan kal mai nga ti khan forama copy li state commissioner khan copy li khan simple takin mo mang takin complaint kha appointed as khan attend thing up put kha demand khom vele ta luti ha mante khami bungro mante tin consumer commissioner thu boy a boy pui na man a sen so te khateng khan cheng eng mazat kha aziak chok bu mo tin khas mo receipt policy achil tel do na kha khateng ti thabang mo then kha chan ukil ro tu mo ten tia a ma phei chanin hemi ek an siam ma deu phei amendment an siam tak tak ma phei ka chanin ukil hi roi thei an lo ti ni to ba ma sen tu len siam le ta both party party india complainant le akhina te kha khabi te kha an lu oi tla na an rem ti tla na chon advocate an roi thing ti te kha ni ta cha tu la hian ma se tu na chani tu te pon paisan e chon roi ta ma se roi engage khet po ngai lo wa en code social code te chon mo tin pa le chu khovela quickest khovela code sang te han ti Register Commission here. Ni som ko chung ti fel nge tu tak mai ni. Ti chanin case complaint na mun tu te hakan nau soi to ta he dan noi hian dan bo chiat na mo a shem na
khatiang le engineer tu na complain kha va file the hun chung bi ka omem engti khun chung nge tiang te khamin han soi sak le la ne khang thil kha khami phil athen hun atanga kumni chung in complain kha district commissioner animo state commissioner animo national commissioner ani emo kumni chung in complain kha file thei ani tani amai ro chu commission ten chale tulanti ajit dana jirin ni somdi panga chung kha hun pe le thi khan tani kha kha ania chu wangin he court thi social court ania ti khan aranga thai be mani limitation kha nei thap mai ni chu chan dan bo chiat shim na kha dan bo chiat sem na han ti top kha jurisdiction detail an tia kan hun lai ta ka chan noi som ni thlengin district consumer court khan thu nei na kha nei ta ni mi choi ti the mo fai ti the penalty kha pe thei ta ma se tu na anan ti len hen consumer protection act 2019 da ron chok ta che khani asa ta do to ra atira pe chani district commission hen noi za thengin semna pe theni a choi ti paisa choi ti the ti khania ma se anan en chiang le dewa an ti dang lam le ta ti claim le ta noi somnga thing an tia noi somnga changa noi santi kha state commission in thuni na khani ta ni chu alien tham to khop maya Mizoram bai hianin noi somdi panga ti kham ve ma ma ni lo ga in zai chung cha khan khateng khawa ke ni khun lai ti ka chun anoi phoi tring tak tak the lo wa khateng khani chu vai jurisdiction kan ti mai a sem theina choi ti theina an pe khi sang du tu ga tin heng consumer commission tena an finding kan ti thutlung na ni phim phim hi civil court pa ngai hen athen ve thi to lo phim tin final top me na court commission sang zo ka an then ni ngot lo chon an appeal ni ngot lo chon final top kan hun lai pa han final top mai te khan last one busy state por an nei le ha mo final khan award om tel ve kanga om ve ke om ve hello mum le me top kan lau khar to don me nga pute ma thu beng wa thak tak tak in jangin kan ngai thla theya kan lom hle ani ti khanin tun chum episode big chu kan lau du tok do na nga consumer rights chung chang hi kanon soi bel le do na next episode min lau clear sak le cheu turin kan som ngal cheu